Kupi Bugatti kao Andrew Tate. Na ovu streamu, slušajte me sad. Šta je bre ovo? Za 5 godina kupujem... Aha, znam, igrao sam ovo. Za 5 godina kupujem Bugattija. Pazite šta sam vam rekao. Na ovom live-u. Znači vi koji ste sad gledali, ako me budete pratili i ako budem bio u javnom životu za 5 godina, vidjet ćete da ću imati Bugattija, da ću uzeti Bugattija. Pazite šta sam vam rekao. Vi ste ovdje sad prvi svedoci za moju ovu izjavu. I onda će ljudi opet da pišu rent Bugatti. Pa koje boje tvoj rentani Bugatti? LOL, baka Tate. Nije Bugatti za Srbiju. Ma brate, neka, za 5 godina. Što fleksuješ sa kolima kad nijedan auto nije bio tvoj? Jer mi se može, jer sam najjači. Biznes.